الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم الحمد لله رب العالمين عزيزين kardeşlerim bizge özünün şiksiz nimetlerin bölek etuşu büyük Rabbimiz Allah Teala'ya tuttavsız hamdlerimiz, şükürlerimiz, senelerimiz bulsaydı. Onun içisi bizge rahmet edip jiberilgen Peygamberimiz hem büyük ustazımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah Teala'nın selamları hem bereketleri bulsaydı. Hem sizge de muhterem cemaat, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kadirli kardeşler, Cuma sayın biz sizin bilen Allah Teala'nın şiksiz nimetleri deyip başlap jiberimiz. Şul sebeple bugünkü Cuma'mızda Allah Teala'nın şirinan da şiksiz nimetlerin isimizge düşürüp gittiririz. Allah Teala'nın Ar-Razzaq ismi var. Yani Allah Teala ol rızıklandırışı. Elinde düşünceler bir köp merse kere. Gavimden alsak bütün nimetler. Allah Teala özünün nimetleri durumda Kur'an'da haber vergende eyler وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ Allah'ın sizde verilen bütün nimetlerin sanı başlasanız Allah'ın sanı bitire almazsınız. Hiçsiz Allah'ı günahlarını köplep gafu etuşu rahimli. Ol şunun da şulay mı? Ne işin? Sana giderge mümkün ama biz Allah'ın barısında iske düşürüp bitire Allah'ımız mı yok mu mınısı birinci mesele. Her birisine iftibar ete Allah'ımız yok mu mınısı ikinci mesele. Hem de indi dağın bir mesele Allah Teala'nın sıfatları absolut. Allah Teala'nın sıfatları şiksiz, kudreti de şiksiz, bilimi de şiksiz, Allah Teala'nın iradası da şiksiz. Şu sebeple onun nimetleri de şiksiz. Biz bu nimetlerini sana bilip bitirirlik değil. Ayrılarının hikmetlerin biz sizin bilen anlap da bitirmeyiz. Birisinin durmuşunda baylık hasret ile ol anı naşarlık deyip koymayın. Ama da lakin hükmedir yıllarımızdaş ol anı Allah Teala'nın nimeti ikenlerin anlarına mümkün. Şunun için Allah Teala'nın nimetlerin hesapla bitirirlik değil. Biz fakat Allah'ın bir türlerin bile bugün iske alırız. Allah Teala'nın mümin Müslüman kişinin orada bulunan en ulu nimeti iman nimeti. O nimetten olarak nimet bulurga mümkün değil. O nimet durumda Allah Teala Kur'an'da Bismillahirrahmanirrahim بَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلَوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ İman getirişlerini hem namaz, oruza, zekat gibi kitap bilen sünnetke muvafik izgi ameller kılışlarını onlara sarayları hem ağaçları aslarından
yılğalar akkan cennetler bilen suyundur. Demek Allah Teala'nın imanlı kişiler için ezirlegen güledi var. Akidesi nişik Allah Teala de ama da lakin iman getirmeyenler hayvanlar şekilde bu dünyada rahatleneler, aşırılar hem işeler hem Allah'ın burunları cehennem otu, cehennem gazabı. Kararız Allah Teala Kur'an'ın işitler. Biz cinlerden hem kişilerden bilsin cehennem için yarattık. Allah'ın yürekleri var ama Allah şu yürekleri bilen hakikatını anlamazlar. Allah'ın gözleri var, lakin Allah bilen görmezler. Allah'ın kulakları var, tik Allah bilen işitmezler. Allah düşünüp gitmeyo, gıybet almav, hem fikirler dinlamav yanından hayvanlar gibi. Hatta Allah nıgrak adaşkan. Allah Allah'ını unutkan gafil kişiler. Netice bütünlüğü başka. İmanlarga мәңгілік bülek, imansızlarga мәңгілік gazap. Şu sebeple iman Allah Teala'nın bizge girgen en ulu bülegi. Şunu da edip bitirge gerek, ahirette gına tulul. Bu dünyada da imanlı kişi imanın anlı revişte kabul edeyken, bu dünyada anlı gelişleşir. İmanlı kişi özünün nefesin akıllına buysundırıp, çok zararlı nefseden tıyıla, hem çok faydalı nefselerini özleştirirge mümkün. İman, o kişinin türlü bozuklardan, zinadan, isirkişten, kişi malın talavdan da, kişini ötürüden de saklaytırgan bir kral. Şolay, hakiki iman, Adam balasın yaxşı gamellerge etergiş bulgan kırıl dip etirge bular. Çünkü iman bizni gıybedette etere, bir-birimiz bilen onay münasebette bulurga etere. Demek bizge bulak etilgen iman Allah Teala'nın en zor nimeti hem bizim için zor baylık muhterem cemaat. Allah Teala'nın nimetlerinin kalın bir türü adam balasının teni bilen beyli. Bizim kulübüz o ayaklı bile tam okuyun. Allah Teala eyte لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ Biz kişini en kurkem surette yarattık. Şimdi adam balasının tenin dikşire başlasak Allah Teala'nın nimetlerin isetlep bitirirlik tuğu. Allah Teala'nın biznin tenimizge hem gamımen adam balasına bilgen, teni bilen beyli bulgan en ulu nimeti akıl ihtibar etseniz Allah Teala baş miyim kişinin teninde en yukarı burunga koygan. Akıl baş miyi bilen beyli. Akıl ul adam balasının hayvandan ayıra. Şimdi de bizde hayvan sıfatları var. Rizikni işlerde durgan sistema bir türlü, muskullar, süyekler tüzülüşü akşaman. Ama da lakin ayıra durgan bir kural var. Ul da bulsa akıl. Akıllı bilen adam balası koygan bir çok maksatlarına erişirge mümkün. Akıl bilen biz atomunu yarıp, bugün atom elektrostansiyaları tüzüp, özümüzün üylerimizni yaptırtabız, жылытабыз. Akıl kişi bilen biz özümüzge neft energiyasını buysundırıp, maşinalarga oturup yürüyüz. Akıl bilen biz özümüzge elektr hem başka energiyana buysundırıp, internet şekilleri eybir bilen faydalanıp, özümüzge faydalı maglumat taba alamız. Maglumat gene tuğul, dünyanın bir-birisinden yırak hem türlü pışmaklarında bulgan iki tuğanını tutuştururga mümkün. Barısı da akıl neticesinde, akıl imanının yerdemşi bulup, adam balasının bozukluktan duyulup, yaxşılıkını kürsete durgan bir dura. Akıldan başka Allah Teala bizning elimizga bergan nimetler bu.
Ул да булса күрү нигъмәте һәм ишетү нигъмәте. Күрү нәтиҗәсендә бу дөньядагы 80% мәгълүматны кабул итәбез. Ишетү һәм башка тойгылар аркылы калганын. Әгәр дә күрә һәм ишетә алмасак, дөньябыз инде күңелсез булыр иде. Әгәр дә тәмне туя алмасак, тагын да күңелсез булыр иде. Әгәр дә җылыны, салкынны туя алмасак, булары да Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Тәгалә безгә биргән нигъмәтләрнең өченче төре ул да булса без яши торган дөнья белән бәйле. Алар шулай хисапсыз Аллаһ Тәгалә безне, һәрберебезне хайваннардан аерып, акыл бүләк итеп, һәм башка төрле нигъмәтләр биреп, һәрберебезне өстен итте. Һәрберебезгә шәхсән рәхмәт күрсәтте. Аллаһ Тәгалә ул хөрмәтләрнең нигъмәтләрен, мисалларын китерә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без адам улларын шәрәфле кылдык, аларны кырда һәм диңгездә йөреттек, аларга ризыклар бирдек һәм без бар икән мәхлукларның күбесеннән аларны өстен кылдык." Бу Аллаһ Тәгаләнең бүләге. Аллаһ Тәгалә безгә гыйлем биреп, Адам баласының иң беренче улы ачышы ул да булса тәгәрмәч. Безне җитмичә йөртер өчен бу Аллаһ Тәгаләнең зур нигъмәте. Аны ачмасак, ничек йөрер иде? Җәяү йөрүсен инде. Башкача мөмкинчелек юк. Җәяү яки атка атланып, ләкин атка күп әйбер тоя булмый. Хәтта күчмә тормыш белән яшәсәң дә, арбаң булмаса авыр, машина тәгәрмәчсез йөри алмый, анысы да билгеле. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, икенчесе Аллаһ Тәгалә әйтә: "Без аларны су өстеннән йөртәбез." Монысы да Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте. Әгәр дә су әйберләрне өстендә тотып торган булмаса, без шулай дөньяның бер тарафыннан икенче тарафына йөри алмас идек. Һәм үзебез өчен файдалы әйберләрне ташый да алмас идек. Монысы да Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуның өчен өстебездә булган төп бурыч Аллаһ Тәгаләгә шөкер итү. Бер мәкаләдә әйтелгән, әгәр дә сез иртә белән сау-сәламәт хәлегездә уянсагыз, сезнең хәлегез миллионланган кешеләргә караганда яхшырак. Никадәр кеше бүген хастаханәләрдә ята, никадәр иңкәрләшләрем, без сезнең белән җумгада җыелдык. Димәк, Аллаһ Тәгалә безгә саулык, сәламәтлек биреп, безне монда китергән. Иншаллах рахман, бу Аллаһ Тәгаләнең нигъмәте, шөкер итегез. Шуның өчен, кадерле иңкәрләшләрем, Аллаһ Тәгаләнең нигъмәтләрен хисаплап бетерерлек түгел. Аллаһ Тәгалә һәрберебезгә аларны истә тотып шөкер итүчеләрдән булса кирәк. Һәм шөкер итү сәбәпле Аллаһ Тәгалә безгә биргән нигъмәтләрен артырса иде, иншаллах. Уважаемые единоверцы, хочу нам напомнить о безграничных милостях и наградах, дарованных нам Всевышним Аллахом Раббул-Изза. И одно из прекрасных имен Всевышнего Ар-Разак, то есть наделяющий благами. И в это определение входит много значений. В целом это все блага и милости, идущие от Аллаха. Об этом в Коране сказано: если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчитайте их. Воистину Аллах прощающий, милующий. Ну, во-первых, мы можем, конечно, попытаться эти милости посчитать, но навряд ли мы все вспомним. А во-вторых, не сможем уделить должное внимание. А также мы должны понимать, что все качества Аллаха безграничны. И Его сила, мощь безгранична, а также Его знания безграничны, и воля Аллаха безгранична. Поэтому и Его милости безграничны. И, конечно, мы не сможем ни сосчитать, ни в полной мере осознать все Его милости по отношению к нам. Коснемся Его мудрости.
мы даже не сможем понять на этом этапе жизни. Допустим, у кого-то в жизни происходит что-то тяжелое, какое-то горе, печаль. Мы, конечно, принимаем это как нечто плохое, но проходит время, годы, мы понимаем, что эта ситуация была милостью Аллаха, Его мудростью, Его испытанием. И я возьму из всех милостей, наверное, самую главную, самый ценный дар Аллаха – это иман, вера во Всевышнего. Выше, как говорится, этого и ценнее этого у нас ничего нет. И Аллах говорит в Коране: обрадуй тех, которые уверовали и совершали праведные деяния, то есть читали намаз, ураза, закят, хадж, хаммалят, сунну пророка выполняли, тем, что им уготованы райские сады, в которых текут реки. То есть для тех, кто уверовал в Аллаха, для него награда. И наоборот, для того, кто не верует в Всевышнего и живет как животное, ищет только наслаждение этого мира, ест, пьет, не размышляет о жизни после смерти, для него мучительное наказание в джаханнаме, в адском пламени. Аллах говорит: мы сотворили для гиены много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны животных, до них не доходит понимание, не берут в пример и не размышляют, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами. А верующий не только осознанно готовится к ахирату, но и в этом мире проживает его сознательно, понимает, зачем он живет, зачем он пришел в этот мир. И у него, иншаллах рахман, правильные установки. Он держит в узде свой нефс и воспитывает, тем самым удерживает себя от плохого и достигает благого, полезного для себя, для семьи, для общества, в котором он живет. То есть иман – это инструмент, который оберегает человека от запретного, от зина, воровства, пьянства, наркотиков, от скользкого пути, приводящего к утрате нравственности, облика человека, любимого создания Аллаха. Иман является причиной, побуждающей человека оставаться всегда человеком в высоком смысле этого слова, который стремится к довольству Аллаха, совершать поклонение и к взаимопониманию среди людей. То есть иман – это подарок нам от Всевышнего и его самая большая милость и наше самое большое богатство. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.